एवं मया श्रुतम् एकस्मिन् समये भगवान् राजगृहे विहरति स्म। कृतकृत्य पर्वते मक्ता भिक्षुसङ्घेन सार्धं मक्ता च बोधिसत्त्वसङ्घेन। तेन कालो समये भगवान् गम्भीरावसम्बोधं नाम समाधिं समापन्नः। तेन च समये आर्य अवलक्तेश्वर बोधिसत्त्वो महासत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमितयं चार्यं चर्मणः एवं वियोलप्यति स्म। पंच स्कंदांश्च स्वभाव शून्यम वियोलप्यति। अत आयुष्मान शरीपुत्र बुद्ध अनुभावेन आर्य अवलक्तेश्वरं बोधिसत्त्वम् एतत् अवचित्। यः कश्चित् कुलपुत्रो गम्भीरं प्रज्ञापारमितयं चार्यं चर्तुकामः कथं शिक्षितव्यः। एवं मुक्ते आर्य अवलक्तेश्वर बोधिसत्व महासत्व आयुष्मन्तं शरीपुत्रम् एतत् अवचित्। यः कश्चित् शरीपुत्र कुलपुत्र वा दुहित वा गम्भीरं प्रज्ञापारमितयं चार्यं चर्तुकामः तेन एवं वियोलप्यतव्यम्। पंचस्कन्धांश्च स्वभाव शून्य सम अनुपश्यति स्म। रूपम शून्यता शून्यते रूपम रूपा न प्रतीक शून्यता शून्यतया न प्रतीक रूपम। यत् रूपं स शून्यता या शून्यता तत् रूपम। एवं वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि च शून्यता। एवं शरीपुत्र सर्वधर्माः शून्यता अलक्षण अनुत्पन्न अनिरुद्ध अमल अविमल अनुनन असंपूर्ण। तस्मात् तर्हि शरीपुत्र शून्यतयं न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारः न विज्ञानम् न चक्षुः न श्रोत्रं न घ्राणं न जिह्वा न कायो न मनो न रूपं न शब्दो न गन्धो न रसो न स्पर्शतव्यं न धर्मः। न चक्षुर्धातुर्यावन् न मनोधातुर्न धर्म धातुर्न मनोविज्ञान धातुः। न विद्या न अविद्या न क्षयो यावन् न जरामरणं न जरामरण क्षयः। न दुःख समुदय निरोध मार्ग न ज्ञानं न प्राप्तिर् न अप्राप्तिः। तस्मात् शरीपुत्र अपरिचित्त्वेन बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितयम् आश्रित्य विहरति चित् आवरणः। चित् आवरण अस्तित्वात् अत्रस्तो विपर्यस अतिक्रान्तो निष्निर्वाणः। त्रयत्व व्यवस्थिताः सर्वभूताः प्रज्ञापारमिताम् आश्रित्य अनुत्तरं सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्भूताः। तस्मात् ज्ञातव्यः प्रज्ञापारमिता महाविद्या मंत्र अनुत्तर मंत्र असंसम मंत्र सर्वदुःखप्रशमन मंत्र सत्यम अमित्यत्वात् प्रज्ञापारमितयम् उक्तो मंत्र तद्यथा कथे कथे भार्सम कथे बोधि स्वाहा। एवं शरीपुत्र गम्भीरं प्रज्ञापारमितयं चार्येयं शिक्षितव्यं बोधिसत्त्वेन। अत्कालो भगवान् तस्मात् समाधिर्वियुक्ताय आर्य अवलक्तेश्वरस्य बोधिसत्त्वस्य साधुकरमदा। साधु साधु कुलपुत्र एवं एतत् कुलपुत्र एवं एतत् गम्भीरं प्रज्ञापारमितयं चार्यं चर्तव्यं यथा तव्या निर्दिष्टम् अनुमोद्यते तथा कथैरर्हति। इदम् अवचित् भगवान् आनन्दमन आयुष्मान शरीपुत्र आर्य अवलक्तेश्वरश्च बोधिसत्त्वः सा च सर्ववति परिषत् स देव मनुष्य असुर गन्धर्वश्च लोक भगवतो भाषितम् अभिनन्दन्। इति प्रज्ञापारमित इतिहाससूत्रं समाप्तम्।